Inggih suksema aturang titiang majeng ren ugra wakil antuk galah sane sampun kepaice marep sikian titiang. Nanging sedurung titiang pacang lanturang mapawungu atur samatre nungrayang titiang aturang puja pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Majang ring dane manggala prawerta ke pacentokan sane sumayang titiang para anggenaya ke panuriksa pacentokan sane mustikayang titiang para pamiliat pacantokan sane subagia saha para uleman utawi para atiti sareng sami sane wangiang titiang. Inggih idedane sareng sami pamekas para yowana utawi para sisya sareng sami sane tresna sihin titiang. Rumase gargita kalih manu bagi pisan manah titiang sekadi mangkin seantukan agung yukti paswecan ide sang yang widiwasa mewastu wenten kesubagiaan sekadi mangkin preside titiang mesadu ajeng iriki ngiring ide dani sinamian sejeroning acara pecantokan pidarte rahinane mangkin. Ide dane para yowana lan para sisya sareng sami mungguhing pidarte sane preside aturang titiang ringgalahe mangkin wantah memurde kesutindihan para yowana pina ke jalaran penglimbak keajegan bahasa Bali. Sakewanten duaning tambat titiang kalintang tan pendah titiang sekadi kunang-kunang anarung sasih doh para jaga preside nagingin pikayunan idedane sinareng sami. Manawita idedane sampun tatas uning ring kewentenan jagat Bali sekadi mangkin rikanjekan jagate sampun ngeranjing ring masa kaliyoga akeh pridabdab parindikan sane embas saha sinarengin embas ipun ring masa globalisasine sane ngewet tuang kewerdian teknologi. Kewerdian teknologi akeh wiyakti makteab wenten sane mepuaran becik taler wenten sane mepuaran kaon akeh sarana sane embas ring masa globalisasi sane preside pinake piranti sejeroning kahuripan manusane mangkin minakadi HP, televisi, komputer, internet, miwah sane lianan. Punika sami ngewantu para jenana ritat kala maurukang raga utawi mekaria. Nanging sekadi atur titiang iwau punika maka sami sampun pastike medue puaran sane becik utawi sane kaon. Mangkin ngiring iraga sareng sami sane patut nyeliksik sumangdenya meresidayang mikolihin asil sane becik lan mewiguno. Kewerdian iptek taler sering terceceh ngawe manusia kesah saking desa utawi kampung raris jenek ring negeri mewastu paripolah ipun keni iosan negeri utawi iosan kota. Yening sampun sekadi punika kahuripan ipun taler sampun magentos sampun pasti ke benjang pungkur jatme Bali medua oke utawi anak alit nenten malih ngeraos antuk basa Bali riantukan sampun kemat nganggen basa Bali ring pergaulan napi malih mangkin wenten akeh semetone nguningayang bahasa Bali punika ten preside anggen ngerereh karya lan bahasa Bali sampun ketinggalan zaman. Ipun sampun pasti ke mawinang alit-alite lali sareng bahasa ibu jatme Baline inggih punika wantah bahasa Bali. Pinake guru rupake nenten kayun ngorak ngurukang okanyane ngeraos ngangge bahasa Bali raris benjangan pet prade ipun kayun budal ke kampung pasti ke pacang sengke duaning ipeka iniang keluarga ring kampung sami ngangge bahasa Bali punika taler ritat kala ngerereh keweruhan ring sekolah
sampun sepatutnya ne alit-alite ngangge basa Bali. Ritat kala meleraosan sane pinake usaha nyujur pendidikan lan budaya berkarakter bangsa utawi nilai-nilai keajegan Bali. Punike taler ritat kala ngeraos napi malih pacang nyarengin para yowana ring masyarakat seketruna nginkinang budaya Minakadi pesantian miwah sane lianan sane mewah pacangan nutin. Ide dane sareng sami sane aturang titiang ring arep iwau pinake imbe sane panggihin titiang ring kahuripan sekadi mangkin yening sampun asa punike sire sane patut pelihang patut elingang budaya Baline sane sampun kepiara oleh krama Bali persida ngewetuang taksu mewastu para tamyune saking dura negara jagat Bali kedudut kayun ipun jagi ngantenang kebudayaan Baline. Punike nenten dados pasahang ring Bali miwah agama Hindune sane sampun keloktah ring dura negara sane sampun patut irage sareng sami sutindihin lan rajegang. Idedane para yowana lan sisya sami inggian asa punika ngiring ngawit sutindihin basa Bali druen irage sareng sami puniki sane pinake akeh budaya Baline krana yening sampun seneng tur setindih ring basa Bali presida raris anggen dasar utawi jalaran mincapang wewangunan budaya sane keanyomin agama Hindu tur presida ngewewehin karakter wangsane lamakang keajegan jagat Baline sida kepanggih nenten wantah wacana ajeg Bali kemanten nanging nenten wenten hasil nyane sekadi anake maosang anget-angetan tain siap pemuputne sing ada apa deh ngawit mangking ngiring maut sahe asapuna pije antuk mangde bebasa Bali dados wadarma krama Bali riantukan irage dados krama Bali mangde mebasa Bali sampunang kemad ring negeri ngangge basa Bali krana sire sane patut nindihin basa Bali iragane puniki nenten jelian wantah karma Bali sami boya je semeton sane saking dura negara yening krama Bali sampun ngutamayang basa Bali utawi nindihin basa Bali sejeroning mereraosan sareng semeton Bali majenten Bali puniki pasti ke pacang ajeg nanging puniki wantah sinalih tunggil usaha lianan ring mebasa Bali wenten budaya Bali busana Bali tata cara mekrama Bali ngebargiang catur dresta miwah awig-awig Banjar awig-awig desa pinake susulah wong Bali inggih idedane sareng sami dumogi napisane aturang titiang iwau wenten pikoneh ipun anggen jalaran meparilaksana nyujur Bali sane ajeg lan sutrepti wantah sekadi asa punike sane presida aturang titiang sampun pastike ritat kala titiang matur iwau wenten tata wacanan tiang sane iwang sane nenten nganutin unda usuk tata basa punike maka sami krana ketambetan sikian titiang dumogi ledang idedane sinareng sami ngampurayang saha wenten pengabtin tiang utamanipun ring manggala pendidikan mangde presida kewewehin galah pepelajaran basa Bali ring soang-soang sekolah jatah ipun mangde pateh ring basa sane tiosan lan pacentokan sene sekadi asa punika sayan kauratiang anggen nyujur tetujon krama Bali ingging punika ajeg Bali maka penguntat atur puputang titiang antuk para mesanti
Om Santi, 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 Om.